Hello, welcome to my channel Mahiyawal. Ngasi amuk another topic ama pudon luxury. History yamna maruba topic amani the VIJAYANAGAR Empire. Howrasi VIJAYANAGAR Empire. Wariyasi Delhi Sultan Muhammad bin Tughlaqna magi capital bo New Delhi dagina Dawlatabad po matamda sangdogo matamda warini. Damda Muhammad bin Tughlaq dynasty yamna phawbani thaw magi mamingni matamsida magna Muhammad bin Tughlaq na panma matamsida token currency autopa amadi Delhi capital bo Dawlatabad ta hongdarakpa matamsida Muhammad bin Tughlaq ki control hai Delhi Sultan ki control se south ta sontarakla mebako sontarakla matamsida south ta anoba empire malinkhala meba machinnaw ani laga Higher amasung buka haiduna adugi empire aduni VIJAYANAGAR Empire hairibasi haiba machin manaw ani sina aming amka hairki kaya ba higher amasung buka haiba machin manaw ani sina 1336 ta moina tunggarbata tureni mapalda VIJAYANAGAR Empire si lingkat ki bane bako haiba VIJAYANAGAR Empire asi tungda dynasty mari lerki haiba dynasty mari adudi kai no haiba matamda Sangama Saluba Tuluva amasung Arabiduni aduga matamda VIJAYANAGAR Empire ki kingdom VIJAYANAGAR kingdom ki capital ase kaida oirame matamda Eastern Karnataka desh laiba side Hampi haiba mumsida oirame ko Hampi haiba se hojik world heritage site amma silabani challe ko Hampi se am phada mafam amani hojik ko Persian ambassador Abdul Razak na bo khairame ba kari han har matamda mana Hampi dawna phajaba city ama prisibita amukta uri na kanana hairame ba Persian ambassador Abdul Razak na mujhe ekoi ei video sida yengsi kaino yengdoise VIJAYANAGAR Empire na sei chahum kamaina rule tawrme ha bado matang hojik egi video sida maga chantajaralage VIJAYANAGAR Empire na magi mapan phagalakpa matam sida ne North India da di VIJAYANAGAR sile South India da ne ko ado North India da di Babur amasung Taimur na rule tawrme ko Babur hedi kano kanagi ha koi Mughal bu odoki bani to adone ado Taimur ha ji jo topa India da effect tawrolo India ko khudum chanma lakpani tho mai maming ne ko Harihara 1 ko Harihara 1 si kanana tamda first ruler of VIJAYANAGAR Empire ne mana Hoysala dynasty bu annex tawroga VIJAYANAGAR Empire se panba hogi bane ko magi matungda second king oina Bukkaraya na aduna Harihara and Bakka haidunga sai ko Bukkaraya na second king of VIJAYANAGAR oina amuk pan gi bane 1356 na 1377 book adoga mohini ne pura VIJAYANAGAR Empire se linkhalam base Harihara wana linkat pa horoga establish to ba horoga Bukkaraya na muk mapung phana sandolam bane VIJAYANAGAR Empire se matam sida not Delhi da kaidor ha matam sida Tughlaq dynasty ki matung sida Delhi Sultanate ki mapang se asom sonthorame aduga koi Bahmani dynasty se yamna mapang tangkhala me ko Bahmani se kana koi ki sai ki VIJAYANAGAR Empire se hek mathak tang basaruk to leidine Bahmani dynasty Bahmani Sultanate se aduna maram moraga koi VIJAYANAGAR Empire se koi expanded to matamda damn difficult ama obstacle ma oiri bane ba Bahmani Sultanate se aduna maram moraga thangnaba koi Bahmani Sultanate ka VIJAYANAGAR Empire se mungna ba se hawra me ba kanai matamda gi second king book